kandi dushimira itorero rya Kristo kwisi. Pia tukishukuru kanisa la Kristo ulimwenguni byaturaritse kubana nabo, ambao imetualika kuwa nao. Abayobozi turabashimiye cyane, viongozi tunawashukuru sana, kandi turabakunda mu inshuti zacu. Pia tunawapenda, nyinyi ni marafiki. Turagabana umugisha twese hamwe na tutabarikiwa pamoja wo kubana kwa kuwa pamoja mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kupitia jina la Yesu Kristo turashimiye bivuye ku mutima. Tunashukuru kwa kutoka kwa moyo ku mwanya mwiza mwaduteguriye kugira ngo tubane, kwa muda huu mzuri ambao umetuandalia ili tukue pamoja. Rero tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Kwa hiyo tunawakaribisha katika neno la Mungu. Nanone twakira n'umukarimani wacu Ziraje. Pia tunamkaribisha mkarimani wetu Ziraje. Wegera Imana igweze umugisha. Amen. Tubane mu byishimo by'Imana. Tukae kwa furaha ya Mungu. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Bila kukawa tutasoma neno la Mungu ambayo iko kwa kitabu cha Timoteyo. Paulo ameandika rwandiko rwa kabiri, nyaraka ya pili, ibice 2 n'umurongo wa 8. Sura 2 na mstari wa 8. Haravuze ngo uje wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi akazuka mu bapfuye, kuko ubutumwa nahawe bubivuga. Irekereshe ko muri bino bihe nta kindi twavuga usibye kwibuka Yesu Kristo. Nimefikiria leo kuna jambo lingine ambalo tutazungumza isipokuwa tu kumbuka Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi akazuka mu bapfuye, kuko ubutumwa twahawe bubivuga. Pia Yesu Kristo ambaye ametoka kwa ukoo wa Daudi kama jinsi neno la Mungu linatuzungumza. Dufite byinshi byo kumuvugaho uyu Yesu. Tuna mengi ya kumzungumzia Yesu huu. Yesu ni Imana. Yesu ni Mungu. Kandi Yesu ni umwana w'Imana. Pia Yesu ni mtoto wa Mungu. Biblia isivuga ngo, Biblia husema mbere na mbere hariho jambo, hapo mwanzo kulikuwa na neno, kandi uwo jambo yari Imana. Pia neno alikuwa ni Mungu, kandi yahoranye n'Imana. Neno huo alikaa pamoja na Mungu. Tacyaremwe kitaremwe n'uwo jambo. Hakuna yeyote ambaye ameumbwa isipoumbwa na neno huo. Ariko igihe kigeze, lakini ilipofika wakati Imana imaze gutekereza gucungura umuntu ku isi, Mungu alipofikiria kumkomboa mwanadamu ulimwenguni, habaye inama ikomeye cyane mu ijuru. na kulikuwa na mkusanyiko wa watu wakasema, Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera, Mungu Baba, Yesu na Roho Mtakatifu nizo zakoze iyo nama. Hao ndio wamefanya meeting hiyo, kuko nta wundi muntu wari ukwiriye kuza ku isi, kwa sababu hakuna yeyote ambaye alikuwa anastahili kuja ulimwenguni usize Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi, isipokuwa Yesu ambaye ametoka kwa ukoo. Ariko byabayeho kubera kugira ngo ubuhanuzi buze kuzura, na ilikuwepo ili ahadi itimilike, ariko yari Imana yuzuye. lakini alikuwa ni Mungu kabisa. Imana yateguye ibintu zose ku isi, Mungu ameandaa mambo yote ulimwenguni ndetse n'ivy'ijuru, pia na ya mbinguni. Imaze kubitegura, imaze kubishyira muri plan yayo, alipoandaa na kuiwekelea kwa mpangilio, Yesu nabo yemera kuzakora cyose yateguye. Pia Yesu alikubali kuyatimiza yale Mungu ambaye alimeyapenda. Umwuka nawo yemera kuzatanga imbaraga mu gikorwa, na Roho akakubali kupeana nguvu katika kazi. Igihe kigeze Yesu aravuka ku isi, wakati ilipotimu Yesu akadhaliwa ulimwenguni. Mu ijambo nawe Paulo yabwiye Timoteyo, kama jinsi Paulo amemwambia Timoteyo, aramubwira ngo sugushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa mu isi, ikamamazwa mu isi, mbese Imana kwambara umubiri w'umuntu yaragize ikamamazwa mu isi. Mungu kuzirika kwa mwili wa binadamu na hata akatangazwa ulimwenguni pote. Uyu ni umwami Yesu waciye bugufi, huyu ni mfalme Yesu aliyonyenyekea kugira ngo acungure umwana w'umuntu, ili amkomboe mwanadamu, asubira kuza umuntu n'Imana, pia apatanishe Mungu na mtu. kuko kuva mbere, kutokea awali, Biblia isivuga ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Biblia nasema sisi tuliumbiwa kazi nzuri, twabereyeho kugira ngo tuwe mu buzima buramya Imana kandi buhimbaza. Tuliishi, tulikuwepo ili tuwe ndani ya maisha ya Satani amaze kugomera Imana, Shetani alipomwasi Mungu, ikibazo kiraba ku muntu cyangwa se mu isi, shida ikatokea ulimwenguni wala kwa mwanadamu. Imana ibona gutegura Yesu, alafu Mungu akamwandaa Yesu, kandi Yesu arazemera. na Yesu akayakubali. Reka mvuge ijambo ryo kubasetsa. Nitawaambia neno ambalo itawachekesha. Ntabwo Yesu yafashwe ku ngufu kugira ngo atungure umuntu. Yesu hajashikwa kwa nguvu ili yabikoze ku gatuza. Yeye hakufanya hiyo kwa nguvu, yabikoze azemera. Yeye aliyafanya kwa kuyakubali mwenyewe. Binibutsa n'umunsi Isaka Abraham aje kumutamba. Hiyo habari inanikumbusha siku Abraham alitaka kumtoa mwanawe Isaka kama dhabihu. Isaka yarabyemeye. Isaka amekubali hayo. Isaka nabo ntabwo zabaye ku mbaraga, na yeye pia haikutokewa kwa nguvu. Mu gihe cyose yaganirijwe na se, kwa kila nyakati alipozungumza na babaye, yarabyemeye. Yeye alikubali. Yesu amaze kuzemera,
kureba ukuntu umwami Yesu ahinduka umuntu. Haleluya. Malaika walikuwa na shauku ya kuja kumtazama Yesu. Icyo cyari ikintu cya mbere cyari kibateye amatsiko. Jambo hilo lilikuwa jambo ya kwanza ambalo liwapea shauku. Kuza kureba ukuntu Imana ikomeye ihinduka umuntu ku isi. Kuja kumwangalia Mungu mwenye nguvu ambaye atazirika. Ijambo rya kabiri. Jambo la pili. Bari bafite amatsiko akomeye cyane. Walikuwa na shauku kubwa. Ngo ni kureba ukuntu isi yakira umwami ukomeye gutyo. Jinsi ulimwengu itampokea mfalme mwenye nguvu kama hivyo. Ijambo rya gatatu. Jambo la tatu. Baje biteguye kuramya no guhimbaza. Walikuja wakijiandaa kwa kuabudu na mu gihe cyose isi itemera kubikora. Kwa nyakati yote ambayo ulimwengu haikubali kufanya hayo. Ibo babikore. Wao wayatende. Kuko Imana kwa sababu Mungu iba mu kuramya no guhimbaza. Yeye anakaa katika sifa na maabudu. Atari kuramya no guhimbaza. Hakuna sifa na maabudu. Imana tuyakora imirimo. Mungu hatendi kazi. Ni ijambo Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Kwa neno ambalo Yesu amefunza wanafunzi wake kuomba. Muri rya sengesho Yesu yigishije abigishwa gusenga. Kwa lile ombi ambalo Mungu amewafunza. Hari ijambo ritangaza cyane. Kuna jambo ambalo linanisajabisha. Yesu yaravuze ngo nimose musha gusenga. Yesu aliwaambia mkiende. Musa muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Semeni Baba utulie mbinguni. Izina ryawe ryubahwe. Jina lako litukuzwe. Ubwami bwawe buze. Ufalme wako uje. Amakuru ijambo. Hapa ni mapatoa neno. Izina ubwami bw'Imana. Jambo ufalme wa Mungu. Buzabumanuka w'izina ry'Imana ryubahwe. Inashuka mahali ambapo jina la Mungu linaheshimiwa. Aha izina ry'Imana ritubashwe. Mahali ambapo jina la Mungu haliheshimiwi. Ubwami bw'Imana buzabumanuka. Ufalme wa Mungu haushuki. Ndabareke kugira ngo mwubahishe Imana cyangwa se izina ry'Imana. Ninawasihi ili muheshimishe jina la Mungu. Mu mitima yanyu kugira ngo ubwami bw'Imana bumanuke. Ndani ya mioyo yenu ili Mungu ashuke. Kandi ubwami bw'Imana na ufalme wa Mungu biri mu bintu sibaze Yesu yigishijeho. Ipo kwa jambo la msingi ambao Yesu amehubiri. Yavuze ku ubwami bw'Imana. Yeye amezungumzia kwa nguvu. Yesu yabwirije ubutumwa bwiza. Yesu alihubiri injili njema. Yesu yarigishije. Yesu alihubiri. Yari umwarimu mukuru. Yeye alikuwa ni mwana kandi umwarimu mwiza cyane. Pia mwalimu mzuri. Kandi umwami Yesu yarakijije. Pia Yesu Kristo yeye aliponya. Kandi mubo yakijije naje mbarimu. Na kati ya miongoni mwa wale ambao ameponya ni nizera ko na umwami Yesu yagukijije. Yeye na naamini kwamba Yesu Kristo amekuponya. Niyo mpamvu kwingingira ngo niyo maana nakusihi kugira ngo muri isi bihari ili kwa mengi ambayo ingorane zihari ku isi, shida ambazo ziko ulimwenguni, uja wibuka Yesu Kristo. Kumbuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi, ambaye ametoka kwa ukoo wa Daudi, akazuka mu bapfuye, akafufuka kati ya wafu, kuko ubutumwa twahawe bubivuga. kama jinsi injili njema unataka. Paulo abihurira Timoteyo, Paulo akamwambia Timotheo muri isi byari bihari cyane, kwa mambo mengi ambayo alikuwepo siku hizo, ariko bamuhugurira kuzahora yibuka Yesu, lakini akamwambia, akamfunza kumkumbuka Yesu Kristo, kuko nizo mbaraga zacu, kwa sababu ndio nguvu zetu, niwe mucunguzi wacu, yeye ndiye mkombozi, niwe tugomba kuramya no guhimbaza. huyo ndio ambao tunapaswa kumsifu na kumwabudu. Biblia iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Biblia husema kama jinsi Mungu alimpenda ulimwengu, zatumye tanga umwana we w'ikinege, akamtoa mwanawe pekee, kugira ngo umwizera atarimbuka, ili amwamini yeyote asipotee, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. bali apewe uzima. Muri kino gitabo cyangwa se runo rwandiko rwa kabiri, Kwa nyaraka hii ya pili yashishikarije Timoteyo gushikama mu zo kwizera, amemwambia sana Timotheo ili aimarike ndani ya mambo yao, kuko hari abantu benshi badashikamye mu zo bizeye. kwa sababu kuna watu wengi ambao hawaimariki. Biza kunibutsa imiyaga ivugwa muri Bibiliya, Inanikumbusha mambo ni kuna imiyaga, upepo. ariko reka mvuge imiyaga nk'itatu gusa. Nitasema upepo kama tatu tu. Umuyaga ukomeye cyane Upepo mwenye nguvu sana wabaye igihe Paulo yari mu nkuge, ilikuwepo wakati Paulo alikuwa kwenye safina. umuyaga wari uhuma, Ilikuwa ni upepo wenye nguvu, witwa umuyaga wari uhuma. inaitwa upepo. Ni umuyaga ugera mu bantu cyangwa se bageze mu bwato, Ni upepo ambapo umefika ndani ya boti, abantu bose bagira bwihebe ryo gupfa. watu wote wakakuwa na shida. Reka bahumurize bene data kuko kwizera umwami Yesu, Nataka niwafariji ndugu wangu, nubwo mushobora kuba mwarahuye n'imiyaga ibateza bwihebe ryo gupfa, ingawa ninyi mmekumbana na upepo ambao utawapeleka kwa kughadhabika na kusema ntabwo muzapfa muzarama. hamtakufa bali mtaishi, Mutekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze, ili yatangaze matendo ya Mungu. kandi ibyo Imana yakoze Yale Mungu ameyatenda ni ukwemera gutanga Yesu ni Kristo. kukubali kutoa Yesu Kristo. Umuyaga wa kabiri Upepo wa ni pili umuyaga witwa Arukuro. ni upepo uitwao Arkuro. Uyu muyaga nawo Upepo huu umaze kubageraho, ulipowafikia, amen, amen, bagize ikibazo gikomeye walikuwa na shida kubwa cyo gutekereza ko ya kuwazia kwamba
ibintu bibakomeranye, mambo yanakuwa magumu. Uyu muyaga wari kujana kudaho ushaka. Upepo huu ulikuwa ukichukua boti mahali unataka. Kuko hari abantu bakubitwa hirya no hino n'imiyaga. Kama jinsi watu wao wanapelekwa ngambo na ngambo kwa sababu ya upepo. Badafite umusimamo, badafite amahame, badahagaze. Wao hawana msimamo, hawana masharti ya. Abo nabakubitwa hirya no hino n'inyigisho zose zije. Watu hao wanabeba huku na huku kwa. Bituma Paulo amwambia Timotheo. Ndio maana Paulo amemwambia Timotheo. Yavuze mushima. Alimzungumzia akimshukuru. Aramubwira ngo weho. Akamwambia wewe. Ngo wakurikije neza. Umefuata vizuri. Ngo wakurikije inyigisho zanje. Umefuatilia injili yangu. Ngo no kwizera kwanje. Pia imani yangu. Ngo ndetse no kwiyumanganya kwanje. Amen. Mwami Yesu abaho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Umuyaga wa gatatu ukomeye. Upepo wa tatu mwenye nguvu. Ni umuyaga w'inyigisho z'ibinyoma. Ni upepo wa injili. Uyu muyaga w'inyigisho z'ibinyoma. Upepo huu ndatekereza ko ari wo muyaga ukomeye cyane kuruta indi miyaga. Ninafikiria kwamba ndio upepo mwenye nguvu sana. Niyo mpamvu dushishikariza abakristo. Ndio maana nasi wa Kristo. Kuwaribuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi. Kuwanakumbuka Yesu Kristo aliyotoka. Kugira ngo babe bashikamye. Ili waimarike. Ni ijambo rye. Katika Yesu yabigishwa be. Yesu alimwambia mitume. Arababwira ngo nimuguma murishe. Kaambia mkikanda ni mwangu. N'amagambo yashaka kuguma muri mwe. Ndio yangu pia nakanda. Ngo muzasaba icyo mushaka cyose. Ombeni lolote mlitakalo. Muzabihabwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Bamushishikariza gushikama. Akamsisitiza kuimarika. Muzo kwizera. Ndani ya imani. Mu gice cya kabiri. Kwa sura ya pili. Bamusaba kwitanga. Akamuomba kujitolea. Kwitanga maramaje. Kujitolea kabisa. Niwe yavuze aravuga gufatanya naje kwihangana imibabaro. Ndio mahali amesema shikamana na mimi kuyavumilia matatizo. Kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Kama jinsi inastahili jeshi la Kristo. Mu gice cya gatatu. La tatu. Amusaba kwirinda impaka. Akamusii kutokuwa ndani ya. Kuko abisi bashaka kudukura mu byizerwa. Walimwengu wakitaka kutupotosha. Cyane bakoresha icyitwa impaka. Wao wanatumia malozano. Hari ibyo bavuga bidashingiye kuri ku ijambo ry'Imana. Wale ambao wanazungumzia ambao hayako ndani ya msingi wa neno. Ariko bashaka ko mugira impaka. Wao wanataka tumuwe na mzazano. Iyo mwemeye kuja muri izo mpaka, ukikubali kuyaingia, abenshi basaba mu byizerwa. Watu wengi wao Isabibuka muri Zaburi. Nakumbuka neno ndani ya kitabu cha Zaburi. Asafu yigeze kubitekereza. Asafu aliyafikiria. Ngo atekereza mu kuntu abapagani abisi ngo basaba tunganirwa mu byabo. Akafikiria jinsi walimwengu huo wanakuwa vizuri ndani ya mambo yao. Ariko ngo ageze ahasanga ngo agiye kuva mu byizerwa. Alipofikiria hivyo yeye akagundua kwamba anataka kutoka ndani ya imani. Asaba Imana kumufasha. Akaomba Mungu kumsaidia. No kumukomeza. Pia na kumuimarisha. Aravuga ngo warasigaye gatoya mu ntambwe zaje zikanyerera akava mu byizerwa. Akasema kulikuwa kuna baki muda kidogo tu nani kuko impaka kwa sababu zituma bizera benshi bava mu byizerwa. Inasababisha waaminio wote kupotoka. Nabwo Paulo yabibwiye Timotheo. Ndio maana Paulo amemwambia Timotheo. Akamwambia avuga ubuhamya. Yeye alimwambia akitoa ushuhuda. Aravuga ngo ndarwanya intambara nziza. Akamwambia nimepigana vita vizuri. Kandi intambara nziza yarwanye. Na vita vizuri ambavyo amepigana navyo. Ni intambara yo kwizera. Ni vita ya imani. Niyo mpamvu mbashishikariza. Ndio maana ninawasisitiza. Guhagarara mushikamye. Kusimama mkimarika. Kandi mwitange mumaramashe. Pia mjitolee kwa ujasiri. Kandi mwirinde impaka. Na mjilinde mizozano. Muhore mwibuka Yesu Kristo. Na mkumbuke Yesu Kristo. Wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi. Ambaye anatoka kwa ukoo wa Daudi. Akazuka mu bafu. Akafufuka katika wafu. Kuko ubutumwa twahawe ubuvuga. Kama jinsi injili tuipatayo inasema. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Mu gice cya kane. Kwa sura ya 4. Yabwiye Timotheo iby'iherezo ze. Tiwe. Amemwambia Timotheo kwa masiku zake za mwisho. Ni nawe yavuga rino shamba avuga ko yarwanye intambara nziza. Ndio mahali amesema neno hili akisema nimepigana vita vizuri. Ariko amubwiye iby'iherezo rye. Alipomwambia kwa mwisho wake. Asaba Timotheo kumusura. Akamwambia Timotheo ili aje amtazame. Bwari bwa nyuma. Ilikuwa mara ya mwisho. Aramubwira ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Akamwambia iweni na bidii ya kuja mahali nipo. Kuko Dema twari kumwe yarasigiriye. Sababu Dema tulikuwa naye ametupilia. Ndetse hari n'abandi benshi bagiye baduterana mu murimo w'Imana. Pia kuna watu wengi ambao wametupilia ndani ya kazi ya Mungu. Ngusibye mwene data Tito niwe nato. Isipokuwa ni uri mu kazi. Isipokuwa ndugu mpendwa Tito. Abandi bari mu kuva mu murimo nta mpamvu. Wengine wanatoka ndani ya kazi. Ndetse mu bihe turimo. Pia ndani ya nyakati tu. Abenshi bari gusukwitwazwa kuvamo. Wengi wameyafanya kuchukulia. Reka mbabwira aho muherereye hose ku isi.
Acha niwatangazie nyinyi ambao mnapatikana ulimwenguni. Itorero ry'Imana rya Kristo. Kanisa la Kristo ulimwenguni. Nigeze kubabwira ko rino sina ntekereza ko rikomeye cyane. Nimewaambia ni itorero rya Kristo kwisi. Nimewaambia watu wa kanisa hili kama jina hili ni jina ambao ni kama ni ngumu sana. Nikamwambia ko acha niwaambie aho hose muhereye mahali ambapo mupo nibuka Yesu Kristo akomotse mu ruzaru rwa Dawudi. Kumbukeni Yesu Kristo ni yuko akasuka mu bapfuye, akafufuka katika wafu, kuko ubutumwa twahawe bivuga kama jinsi injili tuliyopewa inasema. Mwami Yesu yarantangaje. Mfalme Yesu amenitangaza. Kandi Mwami Yesu ni mwiza cyane. Pia Mfalme Yesu ni mzuri sana. Umunsi Yesu asuka, siku alipofufuka Yesu yakoze ibintu bikomeye cyane. Amefanya mambo ya ajabu sana. Hari ikintu kibanza yatanze mu bigishwa. Kuna jambo la msingi aliyopeana kwa wanafunzi. Kubera ko yari mwarimu mwiza. Kwa sababu yeye alikuwa ni mwalimu mzuri. Ngo yabunguye ubwenge. Amewapea hekima. Ngo kugira ngo basobanukirwe n'ivyanditswe. Ili wajue vizuri yale ambayo yameandikwa. Abatari intumwa mu cyimbo cya Kristo. Wale ambao si mitume kwa niaba ya Kristo. Habe nuko bomenya byinshi kuruta ibyo muzi. Ingawa wao wajue mengi kuliko yenye mnajua. Ariko ntibazabisobanukirwa. Wao yes. Wao hawafafanulikiwi. Nibuke mwarimu Nikodemu. Kumbukeni Nikodemu yarasifisha ipatazi adasobanukiwe. Yeye alikuwa anajua mambo. Umwami Yesu amwitegereje. Yeye Mfalme Yesu alipomwangalia aramubwira ngo tibishoboka ko utazabona kabiri wa ubwami bw'Imana. Akamwambia haiwezekani wewe kama uzaliwa mara ya pili hauwezi. Aramubwira ngo mu mateka no mu makuru. Akamwambia kwa historia tibishoboka ko haiwezekani. Umugabo nkanje tena w'umwarimu. Mzee kama mimi pia mwalimu. Nasubira kuja mu nda ya mama kavuka kabiri. Itawezekanaje niingie katika tumbo la mama alafu nizaliwe mara ya pili? Yarasi bintu ariko atabisobanukiwe. Yeye alikuwa anajua mengi lakini hakuwa naelewa. Umwami Yesu aramubwira ngo none uri mwarimu gute utazi cyo kintu. Mfalme Yesu akamwambia, je, unajua mambo ni kivipi wewe ni mwalimu na hujui mambo hiyo? Nico narimvuze gikomeye cyane Umwami Yesu yatanze mu ntumwa. Hiyo ndio jambo la muhimu ambalo nimesema Mfalme Yesu amepeana kwa mitume. Yabunguye ubwenge, amewafaidisha hekima kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, ili waelewe maandishi. Ijambo rya kabiri Yesu yakose, jambo la pili ambalo Yesu yafashe amahoro ye, amechukua amani arayabaha, akayapea. arababwira ngo amahoro ntanga, akamwambia amani nayopeana abisi ntibazayatanga kuko ntibagira amahoro, sababu hawana amani. Timotanga icyo badafite, hawezi peana yale ambao wanao. Mugira amahoro mu izina ry'Umwami wacu. Mwani na amani kwa jina la Yesu Kristo. Mureke gukubita hirya no hino, usipigwe ngambo na ngambo nizo mutekereza cyangwa se biri kwisi, kwa yale ambao mnafikiria wala yale ambao ulimwenguni. Yesu Kristo ko yararejo, Yesu Kristo jinsi alikuwepo n'uyu munsi ni kwari pia leo ni kandi ni kwazahora na ataishi hivyo milele. Mwibuke Yesu Kristo, kumbukeni Yesu Kristo wakomotse mu ruzaru rwa Dawudi, aliyetoka kwa ukoo wa Daudi, akazuka mu bafu, akafufuka katika wafu, kuko ubutumwa twahawe kama jinsi injili tuliopewa bubivuga. Nasema reka dusoze kuri iri jambo, tutakamilisha kwa neno hili byatangaje cyane, ambayo ilinistajabisha. yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, aliwaambia na mtapewa nguvu. ngo nicyo cyari gisigaye. Hiyo ndiyo jambo ilikuwa na baki ya mwisho. Icyakora na kwa kweli muzabari bamaze gusobanukirwa, kwa yale ambao walikuwa wameelewa, bari bataragira imbaraga zo kubihana, walikuwa bado hawana nguvu ya kuyatangaza. arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, akamwambia na mtapewa nguvu, Umwuka Wera nabamanukira, Roho Mtakatifu azabagira abagabo, atawafanya nyinyi kuwa waume bo kumvana, wa kunitangaza. Umwami Yesu abaheze umugisha. Yesu Kristo ape mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Wa mwuka wari koko mutaraza, bado hiyo roho haijakuja, wa mwuka wasezeranijwe umunsi wa Pentekoste, ile roho ambao wameahidiwa siku ya Pentekoste, wa mwuka utaraza, bado haijakuja. Yesu yabanje gutangaho avanse y'umwuka. Yesu amepeana kwanza advance ya roho ndogo. Mureke mbabwire ko uno mwuka gatoya ari naho uza gusoreza. Nitawaambia kidogo kwa roho huyo alafu ndio tutakabisa. Imana iza gutuma Yesu kwisi. Mungu alipokusudia kumtuma Yesu Kristo ulimwenguni, ngo Imana ngo yamusutseho umwuka wayo. Mungu amemwekea juu yake roho wake, ngo kugira ngo Yesu, ili Yesu ngo imirimo yose azakora kwisi, kazi yote ambayo atatenda ulimwenguni, ngo azayikore mu bubasha bw'imbaraga, ayatende kwa uwezo. Yesu Umwuka Wera, Roho Mtakatifu. kandi uyu mwuka Yesu yasutsweho, na roho ambayo Yesu amekelewa ngo wari umwuka wo gukiza abantu Satani twazi gitugu. Ilikuwa ni roho ya kuponya wanadamu ambao Shetani alikuwa akichukua vibaya.
abantu neza, wa kutendea watu vizuri. abantu bagiriwe neza n'Umwami Yesu. Watu walitendewa mema na Yesu Kristo. Reka mbibutse ko baramumwibuka. Acha niwakumbushe kuendelea na kumkumbuka. Niwe wenyine wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi akazuka mu bapfuye. Mwenyewe ndiye ametoka kwa ukoo wa Daudi na akafufuka katika wafu. Kuko ubutumwa twahawe. Kama jinsi injili tuliyopewa inasema. Haleluya. Haleluya. Umwuka rero Yesu yasutse kubigishwa be, iwe uramuka wafase yatanze kubigishwa. Uyo roho awatu sababu amepea mitume. Iwe ntabwo yawubasutseho. Yeye hakuwamwagilia juu. Ntamanya dufite gusoma ibyanditswe gusa ndashaka kubakangura kugira ngo musome ibyanditswe muzosanga mbayo makuru. Hatuna muda wa kuendelea kusoma. Muri ya misi 40 yako yereka bigishwa be. Kwa siku 40 alikuwa akijidhihirisha kwa wanafunzi wake. Iwe ngo yabahumekeye umuka wa wi. Aliwapumzia pumzi yake. Kwa gukora ibintu bibiri. Kwa kufanya mambo mawili. Kugira ngo bazarindega wamuka rukukoma. Ili iwawezeshe kusubiri ile roho aludiwa. Uyu yabahumekeye gusuba imbaraga. Bari bategereje ujya w'imbaraga. Walikuwa wakisubiri roho wa nguvu. Ngo yabahumekeye umuka. Aliwapumzia pumzi. Ngo kubarira abantu zahabza. Amen. Yakusamehe watu dhambi zao. Kuko bari bafite agahinda babatekeza kuba pagani barayibisha Umwami Yesu. Imitima yabo ntiyari imeze neza. Kwa sababu walikuwa na hofu na kugazabika kwa sababu wapagani wamemsulubisha Yesu Kristo, roho zao zikuwa nzuri. Umwami Yesu yabahaye ku mwuka we kugira ngo babarire abantu zahabza. Na mfalme Yesu aliwapea kwa roho yake kidogo ili wapate kusamehe watu dhambi zao. Ngo bazababarira bazababarira. Na pia yule ambaye watasamehe atakuwa amesamehewa. Ngo batazababarira. Na yule ambao hawasamehe ndio bizakunda kwa wewe. Na hatasamehe. Ngo baza kugira morale y'icyo kintu. Na wakafurahia jambo hilo. Baza gutegereza muri ya minsi rero. Na wakasubiri siku hizo. Umunsi wari uko mugeze. Siku hiyo kubwa ilipofika. Baza guhabwa n'umuka w'imbaraga. Wakapewa roho wa nguvu. Wo gukora ibintu bigera kuri bitatu bikomeye. Ya kutenda mambo tatu. Ijambo rya mbere. Jambo la kwanza. Ngo wari umuka wo kubagira abagabo. Ilikuwa ni roho ya kuimarisha kuwafanya wao waume. Kuko Yesu yasize abageza abana b'ubwami. Kwa sababu Yesu aliwaacha akiwafanya wafalme, watoto wa ufalme. Nta mugabo wari wasigaye. Hakuna mume ambaye yasize abana. Alikuwa ameacha watoto. Ariko abana b'ubwami. Lakini watoto wa ufalme. Yamuka. Le roho asa kubagira abagabo. Akakuja kuwafanya waume. Ishaka. Jambo la pili. Abahamya. Mashahidi. Haleluya. Haleluya. No kubwiriza ubutumwa bwiza. Pia na kuhubiri injili njema. Umwami Yesu abaheza umugisha. Mfalme Yesu awabariki. Muja mwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi. Kumbukeni Yesu Kristo alipotoka kwa ukoo wa Daudi. Wasutse mu bapfuye. Pia akafufuka kwa katika wafu. Kuko ubutumwa bwiza twahawe bubivuga. Kama jinsi injili njema tuliyopewa inasema. Umwami Yesu abiteho. Mungu awabariki. Abaheza umugisha umuherereye. Awabariki mahali pote mlipo. Uko zaba bisakose. Kwa jinsi inafanana yote. Dufite umurengezi. Sisi tuna mkombozi. Kandi dufite uwaducunguye. Na yule ambaye ametukomboa. Ni Umwami Yesu. Ni mfalme Yesu. Wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi. Aliyetoka kwa ukoo wa Daudi. Akasuka mu bapfuye. Akafufuka katika wafu. Kuko ubutumwa twahawe bubivuga. Kama injili tuliyopewa. Paulo yabibwiye Timoteyo. Paulo amwambia Timoteyo. Kuko inshingano zikomeye yaramusigiye. Kwa sababu ya jukumu. Yaramubwiye ngo mu itorero ry'Efeso. Akamwambia katika kanisa la Efeso. Nguzigisha abantu kuramya Imana no kuyihimbaza. Funza watu kuabudu Mungu na icyakabiri. Jambo la pili. Nguzagira amakenga akomeye cyane. Iweni makini sana. Ngo mubigisha bibinyoma. Katika wanenaji wa injili ya uongo. Ngo watazagira babavangira. Na kusikue mtu ambaye atajichanganya nanyi. Ngo bakasishiza mu izindi nyigisho. Na alafu analeta injili. Paulo yabigabi Filipi. Aliambiwa watu wa Filipi. Arababwira ngo mwirinde zambuga. Akasema jichungeni na hizo mbwa. Ngo abona abake baguke bakubi. Ni wale ambao wanatahiri tohara mbaya. Ngwabo watu hao munabasa n'inyigisho zidahuye n'ukuri kujambo ry'Imana. Ni wale ambao wanaleta injili ambao ni si sambamba na injili ya Mungu. Bashaka ko muzigendera. Na wanahitaji muitembelee injili hiyo. Amubwira ijambo rya kabiri. Kaambia jambo la pili. Aramubwira ngo Timoteyo we. Rya gatatu. Jambo la tatu kaambia Timoteyo. Yaramubwiye ngo. Kamwambia. Nguzitonde cyane. Jilinde sana. Ngo gushiraho inshingano. Kwa kuweka jukumu. Tugapfa gutanga inshingano ngo babisabye. Usipei mtu yeyote jukumu kama jinsi wameomba. Ngugabaga babikanisa bateranye bavuze ko nawe wakeneye gusengeka. Kwa sababu wale wa kanisa wamekusanyika wakasema nao Reka bibahumurire.
ry'umwami wacu Yesu Kristo kupitia jina la Yesu Kristo yaramubwiye ngo aho hantu akamwambia mambo hapo muzahitondere cyane iweni makini sana ngo utazasha gushyiraho abantu bazatera intege nke na usiweke watu ambao wataleta udhaifu ngo bigatuma abantu bibagirwa na alafu inasababisha watu wanasaulika mwami Yesu wanasaulika Yesu Kristo nimwibuke Yesu Kristo kumbukeni Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwacu aliyetoka kwa ukoo wa Daudi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mwami Yesu abagirire neza kandi abaheze umugisha Yesu watendee mema na wabariki mu izina ry'umwami wacu Yesu kupitia jina la Yesu Kristo reka dusenge Imana taomba Mungu umwami Yesu gakiza kacu warapfuye urazukura hari uri muzima wakoze ibyo wakagombye gukora byose kandi warabikoze urabisohoza ku musaraba dutegereje kugaruka kwawe mu izina ry'umwami Yesu ndasabira itorero ry'Imana ku isi imbaraga z'Imana umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo bakomeze bakumenye kandi bahagarare mu mahame y'ijambo ryawe reka babishobozwe n'imbaraga z'umwuka wera ndetse n'amahoro yawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushimye twizeye amen murakoze cyane.